Mātou tutula i o luma nei Tua'au, lo mātou tamā o sila alofa mai le langi, lo mātou tapo inga nei, mātou talo, patasi mai mātou nei Tua'au, a mātou sauni mātou te whalongo pe se alo whetalai mai mai mātou nei sa pati. A munia le mātou tapo inga nei o lula paswafa Yesu, mātou wole ma mala au toi nei. Amen. Ele leile tua, taimi uma, ya, whatalo whali tangata nei o autafa, pai ai ele leile tua i taimi uma. Whaaftai, te au lea watele, pai lo whatau waa ma whonga tātou tofi, ma i maa tau nei lunga nei il whatai. Mātou te whaatalo whatua i pai alasi o tātou maafutanga ni Tua'au sa pati pai a le tua. Whaapitoa le whaafelo ingai, iswhi o tātou usua malo, mo whai ona tātou whaitapo inga whaatasi nei sa pati, whaatalo whaatu le roa whamanu malo Yesu Kiriso, talo whalawa, tadia malanganga whaaftailo o tō mamalu, tātou tapua i whaatasi i le tua o le na whaia i tātou. Ia, whaatalo whātu i kaptoa whoi le sunga whawhengai ngai a Tua'au mai whaltua, manuia sa pati, i ele tua tātou mō pēa wanoa, tātou te mafuta whaatasi i le tua, non sa pati pa ia. Ngata foi leo pa i o tātou e kālesia masani ai, ngai o tātou mātua mātutua, atalo whātu, Mālole so i fua mālole whatotoa, whaftai fo i tapua inga, o manuia i pētato i kālesia, e leo sunga tō ina mō latu whalitua, te akono i ona vaenga e lua, ia ma ainga taitasi, o lava i aloma whanau, whatalo whatu, nesa pati, whatalo whalava. Ia maisina, maumai tōna la whiong pa ia le tua taitai e tātou maafutanga, I o tau luatu i ona whai tutoa, ma le vi inga. I o tau maona lotoa ma le pese. I o tau vi i atu i a te ia. I o tau wha manu atu lona suafa. A wae le lei ova e wha vau lona alofa. E o atu lava lona wha maoni i lea tupulanga. Ma lea tupulanga. E tau tonunga o langona i o le nei Tua'au. O le wala au i lana whanau polona nuu. Tātou te ulu mai i le malu o le tua ma le vi inga. O le whale tanga, o le whaaftai. Wa te tau le tua lo na lava vi inga. Wa o tele lo na alofa. O tele fo ilo na wha maoni. I le ngata ya te tātou. Awa fie fo i matupulanga a muli, whai mai. E se le alofa le tua i lana whanau nei vai aso, amene. Tātou fo i na e nisi sa whata o tulia i mauta malawa, mauta ngasi, ia. I ia le tua, nana mana whaola i lo o tuso i fua malu tātou ola whai on tātou maule nei awa noa mātango fie. Tātou te mafuta whaatasi ai, ma tātou whaaftai, ma whaamanu, ma whaane ne ele suafa, pa ia o le tua, wa whe mai tala tusi, ele lei lava i ova. Olona alofa e whaavavau mo tātou uma lava, whaamanu i ele tua, lo o tō mamalu nei Tua'au. Whailo o whaatau waa mo tō whonga e whaafeloa i whaapitoa tu e tātou tofi o nei Tua'au, Sunga toi ina taitai, la whionga ia Leaupepe Tiatia, a maile Tua'au, o ia lea ua tofi au ele tua ni Tua'au la ala mai sefe au wha le langi mo lana whanau. Pefe malisunga toi ina ia Isaako mo tātou talosanga, ia talo ile tua talau tau whingalo mo tātou wha moe moe,
whaurufale fe au nesa pati. Na ia mau e tātou le mālosi au, ma wha ma whanwhananga, ma wha mālosi mai o le tua. Ia o tātou whengai nei, ai tau o le o langa o whaingatā, wha manu e tele le tua. Nei tai au, tātou whaariro tātou fia, tātou tū lai whaatasi ma tātou talaina, nei Sauniga le vi inga le tua e lua, se lau fast food ma le iwa. Paftai. Tātou i fom wha maulalo numo le tua talo, tātou to tuli matalo. Ele lei lava o e lo mātou tua e whaafawau. Ia whaamanuina lava lo suafa siri ese. Wa o e lava i ova o au, o le tua malosi, o le tua o ananafi o le so, mai whaavavau lava lau o fio. Vi ia lava o e lo mātou tua, i le nei fo i tai au. Au i folo nu o ma mātou, o i fo i o mātou tuli vai, puna no wae o mātou ulu, i le ele mo mātou whapea toi tama, tu whatasi atu o mātou loto i le nei tai au. E si i tia mawalunga toi le vi inga i lau o fio. Ka mā e ui lava e moni ua le o le vi inga mai a te oe, ono o tangata anga salai. Ai le titi ai lo mātou loto e nauna watu i lau o fio.
wa oe o le li o le ola, o i ea a mātou o i ai. Mātou te watu ai e ala i a Jesu Keriso, lo mātou o li ima lo mātou whaola ni tai au, ta mā whaamol mole, ia lofa mai ta lia la mātou tapua inga ni tai au. Ai whaia ma le nganga whaamau lalo te le lava. Mātou te o ifo i o mātou loto, fua te ifo, mātou te whapea tu i ta mā whaamol mole, whaama ngalo la mātou tapua inga ni tai au. Lea ngoi mātou lava o tangata angasala. Ai mātou te o atu i le toto o Jesu Keriso na whaamaringi ina, ma whaama i mau ailo wola mo i mātou. Ina ia e alofa ma whaamama, ma whaama ngalo la mātou tapua inga, ma ia e talia i mātou ni tai au tama. E pehi a lau whai salamo lo mātou tua. Mātou o tangata sori tū la whono. Ai mātou te mana o mia, lau whaamanga longa ma lau whaamamanga. Ia te i mātou o lau whanau. Mātou te fia whaftai te le lawata māpe a mātou toi mānatu le nawa iasu. I le tele ma le lasi, ma le tamau a inga, ma le whelanu lanu wa i o le alofa, ma le anga le lei o lau o fio ia te i mātou. E le ma whamatala ina ia mātou upu. Wa ua mātou wa ia i le nitai au, le lau fonga fia fo i o lau e kālesia. E tino mātutua, mo i mātou umamana ia mātou whanau. Mātou te whapea to i tamai le nitai au whaaftai tere lava i lau o fio. Wa wala aloa, ia le malanga al mariu ma le oti, ia te i mātou. Au o mātou to e ae malo mai le nisa pati, e mātou te avatu ia te oe, le whaamanu ma le whaane tanga e te tau. Ai whaaftai tama, whaaftai i le malosi ma le ola, te o moia pe lau pe ia te i mātou, i le ataimi ma le ataimi. Au mātou tapua i atu le nitai au, mātou tu ina atu i lau o fio, i mātou umalawa. O ise i tasi, o i eise avenga ma mafa. O ise i tasi o eini maftianga, o no mai, o le tino, ma whaatiata mai o le ni olang. Mātou te whata ina atu i lau o fio, whaamol mole tama, ia whapeona i eilau whaamaro longa i le nei sapati. Wa mātou te iloa o lo mātou surfai mai, ma lo mātou o mai lo maru. A vea lea ma whaasiri ngā mālosi a te mātou, a o mātou wholau ai pia. Whaaftaita mā, e le ola tului na i o mātou mātutua, a mātou whai ai fo i le whaiva o taro talonga i aso umalawa, a o mātou whea ngai ai matiu te whai lea taimi ma lea taimi, vi ia lau o fio. Whaaftai mō nei whanau, mātou wa ai le manuia o lau o fio ia te ilantou, a o i mātou iai le nei fo i vai tau o le soifuanga. Mātou talo le nei tai au, tu ina atu ia na i o mātou a inga o le mwhai ona pa au mai, nisi fo i o ro mata mai lunga o ala ata. Ia whapea na o atu ia i whamanu ianga o lau o fio i le nei fo i sāpati. Nā tu fo i lau o auna la mai e le whi au mo i mātou, ia avea o se ala vai manino, e toi fo tua i ai lo mātou ngā lala i lau o fio. A o mātou iai i fo launga newa i tau whainga tāre o langa o lo mātou iai. Mātou tāre whau u lau mea whainga ruenga, whau u fo i le upu e whanau e le tu aso, a wale fonga ina o lau whinangaro, a o wha fonga lau e kālesia. I o le mātou tālo whaatasi mai lau o fio le ni tai au, o no o Iesu o mātou wole mwala aua tuai nei. Amen. Ma euleanga le leo le tua le nava e asu le soifuma le ola tului, e ngata i leo na whaamanianga i tūno tātu ainga, tātu tali atu ni leitai au e ala si furua i matau langa, lau atu malengang whaalualu, sunga tia kono, tula i mai molta oina tātu furua i matau langa.
mai o Tua'au mo le tātou talo. Le tu mātou tofo i le lei o lau fiu. Whaftai tele le tu o mātou malia atu o toa i au whaamanianga li tino ato malenganga. Whaftai le tua i tupe, sa e whawa i nāwa e aso. E ola male mālosi, maso se mea le tua, po i lava le vi inga i lau fiu. Mātou whaafo i atu, sfodwa i mataulanga, e tua whaamon mole, e whaonga mo lau ngā luenga. Whaamania i lato na lafoina, whaftai tele le tua lo whaafonga mai. Amen. Ia te aulenga ngā whaftai i le mātou au waa i lunga nei, sunga le te langolango ia teisi manu, e fo i le sunga to ina ia whanua le lei sa ako, mo le langosua fo i leo whatau waa, ia a o Sauni i tapena mo le atu whingalo le atua mo le tātou e kālisia ni fo i sa pati, e pei ona ia i lunga le lisi o le wha tūlanga ina le tātou ngā luenga ne fo i kwata. Alei, anga i tātou se wha awa nei sa pati, a tono se amano le leine nei, ua o maua, o te whaftaima whai msuia le omna le tua i a Pastor Henry Ngopō, e u tātou te leo whatasi nei tai ao lo o whai malangatu ma le taitai o le tātou mtanga luenga le adra, i le porkalame a le afoi tu tino le tātou ngā luenga lo whātau nui nei tui rich i le sapati nei, le weekend. Ia ato fo ima sunga i te tai langalanga ia whaso tau loa puli e solusi o iolo te ia tātou ngā luenga nei foi kuata, ma le sunga tau tai. E mātou te whaftai ai ia le ai ngā tau ina, ma o lātou whalitua, whaftai atu ina i o tātou mātua mātutua, ma ainga ta itasi o le tātou e kālisia, ona o lautou ngā ruenga whaiwhaipea, ma lautou ngā ruenga whaawau, i le tautuaina o le tua malona whina Le ua tātou la sia mai ia le afa, le ua lata atu le afa re nei tu sanga le tātou sawalinga, ia mai le pōng sā le langi i lautou au onanga i le tua malana ngā ruenga. Ia te au o le taitai, o le tātou e kālisia, ia mausoa tau, e le mamaya te mātou, lautou whai ngā taulanga e ala iau te lenga, taulanga masfuruai, o lo soso anitali e le ngata o le tātou ngā ruenga i nei, ia e whapefo i le tātou lalolangi a toa. Le mole atua i le whafteitele lava, i a inga uma le tātou e kālesia o tō ngā lulue i tono tātou kampani, tō ina o lo teiteia, ia mai tātou uma lava, whaftei atu mo taimi, e ofofua mo le tātou ngā ruenga, le ngata i leo tamau a inga o lo saaina, ia ina e mwhai o ngā whaanga i oile ngā ruenga le tua watu ina mai a te i tātou. Au maua lava lewa noa, e fia whaftai atu tātou e kālesia, o no loutou wala lofa, ma loutou wangarelei, whaalia, ia maua fo ili maftanga mātua, o lo asi mai nei fo i vai tau o tau sanga, pātutuma tu ele atua mea ufanga o ngawina, ia o no loutou walofa tūlai. Ole nei vai aso sa whanga sono mai ei por kalamea le soifua maloloina. Si whaleo tu fo ili anganga whaktitele i le taitai, to ina fo fautua, ia malautou komiti, ia ona o tāpenanga mātango fio nei fo i vai aso. Ta ua ia por kalame wha soifua maloloina, ia o onga tausia li leo le tātou soifua retino, ia e le tātonunga o lua male tausia li leo le tātou soifua whale anganga, ia ona maua le i tātou o le malosi a toa. A whai e te le i maua sewa noa te whatasi mai ai, ia ona o ngā luenga ma tuatuangia i le maalfia. Ia, sa mātou talo atu mo o tau. A whai fo i e te le i maua sewa noa te asiasi mai ai, a la lava sa maua loa wanoa. Ia, talo whaamanuia fo i mo o tau, e ua tau te pole pe a whai e le i maua sewa noa. Pau lava o lea, i lau mai tau i por kalame soifua maloloina nei vai asu. Ta ua tele. A whai la sa e misi, a te ua ngase whafose i se ngase lea sa
a o ina ile nei vai aso sa mato o mai ia ona alofa atu le nei te ua tua ia mato ia ele o le sa Failauga por kala me so fo maloloina tam fa yel tato so fo maloloina ia ai ile nei Tua'au sa pe fu sa I fa la o ma fa lo la ngona po fe tonu e li fa ye nei Tua'au ma sa talo fo ile nga pa yo le tua ina ia so sa ni mai o lo te loa ia o vai aso nei e ile wa si tia mai luma le vai aso fa pitoa mo so fu maloloina ale vai aso fo ile nei o lo fa pitoa fo ile langi atoa mo le vai nga le adventurous ia ai o le fo I o te no fo ma se vai nga tele o le fa mo nga le sa matu ua I male o na le tua ia tato e kale si e nai vai aso mo vai atu mo le fa mo le South Pacific for Christ launching e tono Brisbane Australia ai mai nei vai nga o le tato nga luenga ma o nanga o matanga luenga o a lava vai nga o lo tato tautua ma o na iai o stasio vai nga o lo fa marusia ma sa toe na I malosi I tonu o le fa mo le sa ma malanga tuai o le vai nga le o mai e fo yo na tato talanoa iai te lo teimi o le TMI ia po le Total Membership Environment o se tasi o tau maunga o se tasi o initiative a le tato e kale sia o ao le laulangi o lo matua mana o mia o na toi whaola ola o le tato ngā lulue ma le avea o se tasi e te ngā lue mo le tua e te le tutu mamau e te le whatau te e te le tomum e te le aungata e le tau ana wina oe e le tau wha amalo sia mai foi oe ia ma le tele la veo nisi winga wha pena o na e tātou te si le fia Total Membership Environment no winga so se tangata papa tiso le kalesia so se tangata o lo ito tonu le kalesia e te le isau nei te nofo ai tulo tātou te le yo mai nei tātou te whalongolongo na tātou o mai nei na wala u lia whapitoa I tātou e le tua tātou te ngāru lui a whailau I eisou na ngona fo I lea I tātou ngāru e ngā lo whatatia e le ngata o le a ngā ia tu whai unga nei tau sanga e mai se tau sang fau o eisou na ngona fo I lea te sau ai nei tau lava ina e sau ia pia se me le te iai antono ai a fai e tātou te maitawina le anga ia to le lalolangi le nei taimi I ni taimi whai ngata e ngi taimi e le taunga malie o le whanau naunga o taitai o le kaile sia le lalolangi a to fo I mataitai o le tātou ngā ruenga I tonu nei porurua o le taimi tātou te tūla iai amene ua le ai se taimi ua le ai se taimi o to toe mo le kalesia e no ai. Ua le ai se taimi o to toe mo le kalesia e te whaatala le ai. A tonu e ai se taimi o lumana I maua se amanoa le sunga I le tātou Failauga ia Pastor Henry e mawhai o na toe whalau tele, ma toe wā ili atu nisi wā enga o le wha moe lea sa ma malangai o le whiau fo I le Tua'au nei wo manatu o se amanoa tā uare nei ma o se amanoa le leile nei e whola atu ai ia nisi o tau maunga, ia po nisi o whanaunaunga o taitai o le tātou ngā luenga le ngata o tonu le Vasa Pasifika I saute ai whapea fo I le lalolangi atoa ina iau tātou ngā lue whatasi, ina iau tātou ulima whatasi. Tau ave le whiau ale tua wale o toe mao o nā fio mai lea. Ai ona o lea ua maualo o wawa noa le Tua'au nei. Ia o le a tau mawhai ai e whaamatala tala atu, tau mawhai e brief atu ia nesio vaenga, trying to unpack ia tau mawhai e avatu ia te utou se ata whaataitai o nesio vaenga po o whaanaununga ina I mawhai o na tātou ngā rulue whaatasi o se kalesia a o tātou wanga iatu I le isi wha tausanga le o toe o le lima tausanga le olo o whaanga solo nei. Sa matau na o whasoa I le pōle so lulu le na utaunu mai ai on tu atu
e nisi o vaenga ia o te whamarurua tu ia i lātou sa ia i le pole so lulu lea a tongu le la toi repeat atu ia nisi o vaenga sa o whamatalaina ia ona o le lofa ia i lātou e le inwhai ona pa au mai i le tātou lotu talo le so lulu. Au inasa a mata ai ona whaali atu nisi o vaenga i le ngata i lea ia o tūlanga fo i sa whaatinoina i o i Brisbane, Australia. E silia ma le afe ia sui o taitai ma whaife au le kalesia mai tono le vasa Pasifika sa mwhai ona whaatasi nei whaatasinga. O whaife au ma taitai o mtanga ruenga o taitai o vaenga isese o nanga le kalesia ia sa mawhai ona tu whaatasia ina ia o whaatasi ina ia tasi ia le vaenga e tātou te la lango uma iai. Ina ia tātou ngaru lue whaatasi ia le sini ma le whaamoe moe. Ia tū whaatasia o tātou loto e ala i le tatalo i le atua. Ma ia tū whaatasia o tātou loto i le ngaru wenga watu i le mai a te i tātou. Ina ia awane i o nisi a sa valvali nisi. Ia awane i o nisi a e nofo nisi. So le tatala lo ia po le whaatanu ina o le vainga tāu lai le 5 tausanga o manai. O lo fa mawhaina ai a tātou tāru sanga. O lo fa mawhaina ai whaafounga e to tonu e kalesia te tasi local churches. Ma le misiona tā la i le vasa Pasifika i tausi. E whaangaina ai le moro lesa whaangaina i Papua New Guinea. Po le PNG for Christ e le tausanga i rua afe lusu wha te tonu le maamlama o mai tātou sa to telefo inisio. Alon whana o le kalesia le ngata fo i lea o tātou whaifi au Samoa. Sa whaatasia i lea mo tele le. It's a massive campaign le na whai Papua New Guinea. Ia le sa whai ona whaamanu ia ina ai i le tele o nganga sa lave ina mo le malo le tua. I le whaalongolongo ma le maita wina o tala ese mai tua laulangi. Mai no fuanga tu tonu po taulanga e o atu lava i no fuanga mau tua i tonu so se atu no laulangi po vaenga ele yo atu ye le tala le lei. O le porkalame ua whaata oto mai e taitai o laulangi. O lo o mai ai se wha mamafa ina ia tātou tau mawhai le mesiri ngata ilo tātou mawhai. Ina ia reach out. Ia o atu le tala le lei e so se vaenga o lo o pongi sa pea mai le yo atu ye le fina ngalo le tua. There is a call for urgency. Upu le sa wha mawhaina urgency. Lono winga o se vala au whanati nati. Ma o se vala au e mana o mia lo tātou ngā lulu e whaatasi ai. It is about time. Wa o le taimi e tatau ona tātou wha i loha tu ai le tala le lei i so o se ngangana, i so o se tangata anuu, i so o se tu ainga a to ai ma so o se taritonunga. O stasio vanga tāua lava ia. E tele ina o tātou wa ai inisio taritonunga. Pei o nisi taritonunga lea i Salama, o Puta, o Utaia. Ia malana no i lava nisi taritonunga e masani on tātou wa ia nei taritonunga, o ni taritonunga whapau-pau, ma e le te tau o na o tātou milo whatasi. Peitai. I le mai tau inisio awala sa whasoa mai ai tai o le tātou ngā ruenga, whasoa mai ai la tau o lo ngafa mamatanga ruenga whatalai. E te le awa noa e mawhai ai o na o tātou a apatu ia te i la tau. E au noa ma le whaasino sino lima, e au noa ma lo tātou wa aia i la tau. O ni tangata i le te tonu i le tua. A whalatalata mai la i tonu le tātou e kālesia. Ia a tonu e mo i lava i le ai nisi e a ngā i tāpua inga nei. E ia nisi o tātou e kālesia tātou te whaasiusiu lau mata i e whapena. Amene. E nā la tau le tau le amene mai. Amen. A tonu lava i ai nisi i whapena e tātou te wa ai ni tūlanga whapena. Ai o le whina ngano o le tua mo i tātou teimi nei. E le te tau ona to i eise la ngona whapea. A whai te la lofa moni lo uso, a whai te lofa moni lo tua whine leo lo i tātou tonu le malu. A to ai mo whafo atu o pui o nei malu. It's about time. Wo o le teimi tātou te tango atu ai o lato lima, ma tai mai a te i lato tonu le whaoltanga. Whanau naunga, whai le tātou vaenga.
Faila tātou ngā luenga o tuina mai ele tua. A fai e talia vi ele li. A fai ele ai. Ua mamai tātou. Malo tātou valawina. Tos fulu ia sunga ili Failauga sa mātou malanga. Mai tono le tātou North New Zealand Conference. Awhia ele tātou prestene sunga ia Pastor Adrian Webster. Ia mare sunga ili tātou Failautusi ia Pastor Andrew West. Ia mataitai mtanga luenga umalawa i tono le tātou conference nei North New Zealand Conference. Ia ato foi lama dedication mai le tātou NZPUC. Ia leolo taitai ia sunga ia Pastor Edi Tupai. Ia mai lato umalo o ngā rulue le tātou ofisa au tuyo kilani. O le tātou NZPUC ia pion Silfia ia o lo au fiai ia atunu o le Pasifika ia pio Cook Islands, First Polynesia, New Caledonia. Ia o tātou nei le Northman South New Zealand. Ia o Pitcairn, ia ma Wallace and Futuna. Ia o i lato umana o leo lo o whausi ai le tātou NZPUC. O le awa noa sa mawhai o na maua mai tawina ai, ma wa ai ni wa inga ese mai fōringa mai, tasi lava le aunga ma le autu o lo whanau nau iai, ia i lātou o lo teitai le tātou ngā ruenga. O le Mission Unit Statement lea, whapero na wha Samoina mo i lātou e whaperetania, le mamlama tātou ngan Samoa, ia leo tu atulunga whaperetania mo tau. O se wa ainga tā ulai i le taimi nei o lo iai whamatalanga e whapea. O le misiona le kale se asfitu, o le wa aia tu le tangata uma ina ia vea, ma so o Yesu Kiriso. Ia tā lai ma whailo atu le tala le leie whaavavau, e pei ona whailo mai le whiau angelu e tōtolu, o lo tu sia le tuso whaalinga sfut wha, onua ngai le sfuma le lua. Ma ia saunia, ma tāpena ina le lalolangi, mo le toia fio whaalua mai o Kiriso. E pei ona whaataunina mai le tuspa ia, ato ai ma le whasino manga le ngangpa ia, o le kalesia, o lo la tau whailo atu. Le misiona e ala i le soifua, ma ola e pe o Kiriso, o le whesota i atu, o le whai masoo, o le ao au atu, o le wha malo lo ma au natu. Ma wale awa noai, sota iai ma le tato prestene au au le laulangi, le General Conference President sunga ia Pastor Eton Kola, ia whapefo i le prestene na le tato South Pacific Division, le sunga ia Glen Townend, ia whapefo i le sunga i le sui prestene ia Maveni Kaiofonga. Nai taimi pu sa ma waile ava noa mai la tau sa ruru lima whatalofa ma tala noa fo i whatau le tato e kālesia. Sa mo moli mai o na lofa anga mo i tatou, ne a vea umu whaifau le anga, sa mo moli mai o lofa anga sunga prestene mo le tato e kālesia, ma ta talo mai ma whamanuia mai mo le tato ngā ruenga. Ta whapena fo inisi o alum whanau ale kālesia o lo sa mato Failauga i Australia, ele ngata i leo i la tau malanga mai Samoa, ia o lo momoli mai ia o la tau lo faanga mo le tato e kālesia nei. Ai le vainga tau lai po le timeline, mo le whata otoina o le ngā ruenga le South Pacific Division mo le 5 tausanga o lo lumana i nei, o le tausanga nei lua whelua sfulono leo sa tatala ai le wha moe lea, ia, ma o le tausanga lau fo i nei le masino yuni, i ulai au kuso e anga e tu wha ingo le tausanga, leo wa wha solo ai campaigns atunu o le Pasifika leo lo la vea i tono tivise le al TPUM, leo lo la vea i fiti Samoa maisi atunu o le Pasifika. O le NZPUC leo la vea i tātou o le tausanga fau, lua afe lua sumalfitu. O le Australia for Christ, o le tausanga e lua afe lua sumalevalu, tausanga e lua afe lua sumaleiva, to e fo i ai i le PNG for Christ. Ma le tausanga e lua afe tolu se fulu. O lo iei le whanaunga tātou te whesosoani ai, i lo tātou uso, uni, i tonu e awhi ai, i atunu i Indonesia, i a ma Filipaina maisi atunu, i ono mana mia ele tātou sosoani, i a maolo i ele wha moe moe, to tele niso lau whai ngā ruenga, whai malangatu i Samoa, whai malangatu i Fiti, whesosoani i le campaign lea o le TPUM for Christ. A se awu o mai ei nei mea, e le tāua i ati tātou, le ai tāua. Tāua mo i tātou e tāua lo tātou te talo. Tātou te talo whātaua nau i le atua. Fofuanga u whāta oto e tai o ngā ruenga wa nao ni fofuanga e whātatia.
A le whau tau nuinga, ma lona tau nuu manuia, e whaalangolango i lau te talo, ma lau ngā ruenga e whai. Tātou te whaalangolango i le atua, e wheso swani i le tātou tau mwhainga. Ina i aveniso i tātou, e whau maina lana whe au malana ngā ruenga. It is a total membership environment. E leo se ngā ruenga e toi whai ana o se whai whiau. E leo se ngā ruenga e toi whai ana o ni toi ina. E leo se ngā ruenga e toi whai ana o ni ti a kono. E toi whai ana o ni taitai o mta ngā ruenga. No. It's a total membership environment. Ta ngata umma o le kālesia e te taune e ngā rue. Pē te tofi, pē te le tofi. Pala au le atua mo i tātou. Pina ngalo le atua e whao ngā ina i tātou. Mō lana whe au malana ngā ruenga. E te mi lava e tasi sa launch ai ele SBD for Christ. Sa launch ai fo i ma le tau maungare nei ua ta ua o le One Voice 27. Atonu e la amata ona wha solo atu nisi o wha lawi loa e wha tau i le vaengare nei o le One Voice 27. O le tau maungare nei a mai o i le tatou konfrenisi ao le tatou e kālesia laulangi. O lo whaatulanga ina ai le masina o se te maritau fo rua afe lusu marfitu. E whaonga ina ai ia media ese le tālesia. E whaonga ina ai ala leo ese le kālesia. It's a massive media campaign e mawhai o na tātou ngaru lue whaatasi e te metasi. Ina e mawhai o na tātou tu ina atu le wheaua le tua e le laulang tele. Ia, atonu nei te utatou whapea, ia o ele iloa whaile me o le media, po social media. Ai, o le tatalo le kālesia e le ngata o ala whaasala lau patino le kālesia pe o Hope Channel manisi ala leo. Ai, o mai lava i lau Facebook page. E o mai lava i lau Instagram, lau WhatsApp. Ua mana o le tua e whao ngā te minei. Nala le winga le whamtalanga. Wa tauan whale leia lau post i lunga al Facebook. A whai e leo le leitele ia lau whai post. A whai e leo le leitele lau whai text. A whai e leo le leitele ia lau whaasoa ina fo i le lunga al Facebook. E te tau ona o atia se te marua whe lua sumal fitu. Wa le lei ato toa lau whai post. Aisea. Ona le la mana o le tua e whaonga. E o i lau device. E o i lau Facebook page. O mana o le tua e whaonga mono na whina ngalo. Ia. A whai o loa vea lau social media po lau Facebook page, po lau Instagram se vaenga lo e sasa i tangata i te lewhiwhia i ai. Amene. A whai o loa vea lau Facebook page o se awala po se aupenga lo e whaangaina e te tauwi atu ai i le o lo e ita i ai. Ia pe a whai fo i o lo whaangaina lau Facebook page o se awala fo i lea e te tawhao ai. Le ai. Ua whina ngalo le tua e whaanga le awala lea e te reach out ai le laro lang tele. Lono winga ia. Taunu whaale lei. A whai o lo fake lo wakta nunga lau Facebook page, wa tauna sui nei, ia o ati ate se matau sang fau, ia wa e fau linga mai o e lava lea, o e moni lava lea. O na o lela whao ngā, o e moni ngā ruenga le tua. Ia o na o nei vaenga i titi whapena, ia e tono le atu e whaamatala, atu nisi o vaenga tāua, e se isi teimi o lumanai. O tāpenanga mo le voice, One Voice 27, o se whaatala inga o le amawhai o nā fia umai le kālesia. O le amawhai o nā fia umai tangata lotu. O le amawhai o nā fia umai pe te papatiso, pe te le papatiso, a whai o oe o le tangata as fitu e te tonu i le tua malana whaarutanga. O lo wawanoa nei. This is your time to shine. And maybe this is your only chance. Tātou te le lope, pau alo lo tātou wawanoa. Wa tu inatu ia te oe le atua. E te whai eise ngā ruenga mō lana tala le lei. Ia. Nau nei vaenga tātou te mafo whau iai. So this is a challenge for our young people and our youth. If you are still in doubt, if you are still unsure, and if you are still questioning what we are doing here as a church,
What pastor is doing here as a Failauga. What elders are doing here as leaders of this church. What our departments and our ministries, leaders are doing with their ministries. And it seems like there is nothing here for you. This is a good news. Young people, Aotearoa, this is your time to shine. We may not know whether this is our only and our very last opportunity to commit with the Great Commission of Jesus Christ. As a baptized member or a non-baptized member of this church, or someone that have been grown up in the church, we got a work to do. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Young men will see visions. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So this is why it's very important for you to attend and participate in our prophecy studies on Wednesday nights. We do prophecy studies on Wednesday nights. For those of you that still not know, yeah, we do our prophecies. We're studying the book of Revelation on Wednesday nights. We also do the fundamentals for the youth on Sabbath afternoons. So if you're here for the first time and you don't know about this, yeah, now I let you know. Why it is important in a tato wolf atasi. Why later lo we lo file post lung on Facebook. Telo malamala mai mea tato e kalisi. Amen. Ele ta walo si de fia malele yo content e avelung. A tele o mautali pe a te u ofisiringia o estasi. E fa ta we lo fa to tuanga. O Yesu lava na fetalai. Ele faingata ona ia fetalai atu I maamala au. E faile ngaluenga. E a fai wa tatou le faia. Ta a fai wa la tatou le mafai on fai. Le tangata na fai le fa tuso le tua. Le tangata na vala wina fa pitoa le tua. A fai tatou te le mafai na fai. Fa mai Yesu. E le faingata ona fetalai ane. Maamala au me le niola. E fai ngaluenga. E paule mea o te whaafetai ai le tua. E ui lava le a whao ngā menei. A o lo o whao ngā ina pei tātou o le pale a li I ona ngā luenga. Tātou te whaatomton wina le aveina o lan whiau. Amen. Ai a whai lava e o le tātou whao ngā ina o mea lea. Ai tātou te le whao ngā ina lava. I alo no inga wata tala mai loa na o lātou. O se wa inga le manuia. O se wa inga le tāla whea ngai mo I tātou o tangata so I fua. Matangata o lana whaia ele atua. Pe a whaia tupu se mea whapena. A o loa wanoana nei, o loa wanoana nei. Tātou te ngāru lue ai. Stasi leo upu whamalosi e tautalangia lava sunga le presidente te temi sa tu lai ai mo whamar singa le kalis ale au fono. Boldness for the mission. Lana winga lea whamtalanga. Boldness is the quality of having a brave, a confident spirit, and being willing to take risks without being held back by fear or the judgment of others. It combines courage and actions. O le boldness e au fiai le loto tele ma le ngalue malosi. It's an urgency goal for all of us to be boldness for the mission. O se vala au whaanatinati, ma o se vala au whaatopetope mo le kalisia. Ina ia ngāru lue manu o maua taimi. Ia tātou ngāru lue manu o iai le havanoa.
E le ngata o lau si o manga, o lau soi fua wha le nganga, o oe lava ia malau tāpenanga, mo le langi ma le ola e whaavavau. Ai atoa mara ngā ruenga, ua tu ina mai a te i tātou. Mai tau atu o vai nisi. Ia, e ui lea, ia la tau whai pe wha mai atu ia tātou whi au tāpate nei. Great Commission. Le mau masani le matai e lusul valu fa pe suma le ima ma lusul o lo avea ma mau tau la ia le tatu e kalesia i le tausanga nei ma le tausanga fau. Tatu fai tau fa atasi ai, tatu fai tau. Le nei, ia o tau watu e whainu ma lava msoo, pa aptiso atu ia te ila tau suafu tamā, ma le alo, ma le angang pa ia. Ia o tau wa o atu ia te ila tau ia. Tausi mea uma o whai atu ai ia te o tau, pa au te foi o ia te o tau ia se uma. E o lava i le ngata anga lalangi. Whapetania whamole. Go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And I, Lord, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. E le amene le wo matato launga. Amen lo ngaton. Sai mai. Ile ta fa inga fa tasio ma fo fonga malangona sa mfai ona maua mai. E mai tawina ile tu sio fa linga e fitu ni fa ilo fa nati lava o lo tu ina mai ai. There were 7 urgency calls in the book of Revelation. Ia o manatona no inga fa i fitu there. Ia e una tau le fifia mai. Ale vaenga mua ma na le lua pe tolu la tu inatu. Vaenga mua, the urgency of proclaiming the gospel. The urgency of proclaiming the gospel. Afai tātou te, fai tau iai le fai upuna e sfurwha, tau pa sfurwha ran fai upo ono marifitu, o lo o iai mau whapenei. Na ura fo ile angelu wale le tau loto inga le langi wa ia te ia le tala le leia wha avau e folfolatu i nofo i la langi i atunu uma mai tu ainga ma ngana ese manu o whape atu ma le leo tele ia o tau mata tau i le atua ma amatu ia te ia le vi inga a ua o mai le aso o lana wha masinonga because the hour of his judgment has come. It's an urgency call. O se vala au fa nati. O se vala au fa tope mo o le tangata o lo moe. Mo au le tangata o lo fa tala le ma fa palpala. O te tau o no tatou tu lai e ta lai ma vala au atu i le lalolangi. E fa te tau le tala le le ia Yesu Kiriso. Mai ngalo lua. The urgency to recognize spiritual war song. The urgency to recognize the spiritual war song. O le vala au wha nati ina ia tātou i loa le lei, le sone leo lo tātou iai. Ma le tua inga vai ngā taimi leo lo tātou iai. Ina ia whai es tātou whātatau. Atou nue, tātou te masani o na utapa ai o tau tala noanga i le. Taua leo lo whai o Iran, Amerika, sa tu ton ma sa no va ia to fa so ai ya taua wai o vai nga ya fia ile tato so ifuanga yes fe so o vai nga ya fia ile tato so ifu le lei ia mo tato no fo le lei ai a fai e ai se isi taua e sili atu ona tato fa alu ai lo tato temi le the urgency to recognize the spiritual war song. Mai le tusi leo whaalinga lo nam ta upe sfulua no fa upe sfulua. O le mea lea ia o tau o liau diai, le langi a toa mai wana nofo ai. O i ta alofa ia te o tau e no nofo e le whanua marisami. Wa rifo ia o te o tau le ti Apollo. Ua lo toa tele. Asia. Wa ua iei loa, ua sa au naso. It's an urgency call. O se vala au wha nati mo i tātou, e le ngata le whanau a le atua, a lai fo i wha nati ti Apollo ia. Amen?
La fo e whaanati nati ti Apollo ia ua iloa ua sa au naso. So there's no time to waste. Ele eise taimi mo i tātou e wha mawina. O le wala au whaanati nati mo i tātou. Ina i o tātou tūlai. Ina i o tātou mauti noa. O le taua leo o tātou taua. Ele o se taua e pe o le taua Iran ma Amerika. Tusi o Efeso ono fai pesuma luan ma masani. A wā tātou te le o tau matangata, a o li isili, ma fai pule, ma li i o le pōli uli o le neila langi, a toa ma nganga leanga i mea o i le langi. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. O i tā lofa ia te tātou. Tātou te leo tau mantangata, tātou te leo tau ma Iran ma Amerika. O lea tātou te tau ma nganga o le pōli uli. Lono winga e eile isi o lato marusi anga sili atu nei lo tātou tangata soifua. A o tātou manino lelei. A fai tātou te au male atua. E lea ise mea mwhaina whaasanga tau mai a te tātou. Maingalo tolu, the agency of spiritual watchfulness. The agency of spiritual watchfulness. Nale winga le fam talanga maus fulono wharinga sfulono no fai upe sfululima lo ye fai tau fa pe nei fauta o te aluatu e pe o senga oi. Amu ia le mataala ma tausi ona off. Ina nei sa vali o ia le lavalava ene na nei lato lo atulo na ma. Look, I come like a thief. Blessed is the one who stays awake and remains clothed, so as not to get naked and be shamefully exposed. Ele manuia, ele manuia le fai unga pe a fai e maua mai tātou ele fio whaalua mai o Yesu. Tātou te leo sahami. A tonu ele manuia le vaenga lo whatusa iai ia le whatitau iai ia le toa fio mai Yesu. Nga oi. Ele o se ngai oinga le lei. A o le whatusa tusaina ele e Yesu Kiriso o le tatau o na o tātou matahala. E wai le ase ngau i sauwala au mai. Hei. Ta pena mai le lau ratu nga oi tau whale. Ia pe tusi foi se tusi mata o tuaile taimi mata o tuaile tuaso o le aru watu aile o sfa inga to ainga no. Ora nga oi e pe o nga oi sau le po. Tātou te le loa. Tātou te whafua se ia. O le talo Failauga nei Tua'au. Wa i tātou nei po ia whaamanu i o whanga. Ina nei maua mai tātou. Ia olo o tātou mo moe whaaleanganga. What is actually mean, I come like a thief. We need to be alert. We need to be well awake. And we need to be well awake spiritually. The agency of repentance. The agency of repentance. O le wala au whaanati nati ina ia salamo ma ia li liu mai le tua. Paringa lusu lofa i pesi fulu o whai mai fo ia Tua'au. Aua e te whao mau whau longa ina upo le walo anga o le nei tusi. Aua walata lata o naso. O le ami o le tonu, ia ami o le tonu pe o ia. O le ele elea, ia ele elea pe o ia. O le ami o tonu, ia ami o tonu pe o ia. O le pa ia pe o ia. And then he told me, do not seal up the words of the prophecy or of this scroll, because the time is near. Let the one who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do right. And let the holy person continue to be holy. Masa ino tato whaalongo ngana lea. Se ole fia atua i o to ina lea. Ole fia pa ia i o lo matua lea. Arhare whanau naunga lea tua mo i tato. E te tauna tato pa ia, amene. Fia mai Yesu tato te lo pa ia. So mai lau soe leo au swamasino. Alfina, tala nātus pa ia te tato lea.
A whai e maua mai tātou e tātou te leo pa ia. A whai e maua mai tātou o lo tātou whaatalale. Ia, o tātou man malama umar tātou iunga. So there is an urgency of repentance. O le wala au whaanati nati ina i o tātou salamo ma fo'i i le atua. I le tusi atoa whaalinga ina i vaenga sa mwhai o na utam whai i mamoli atu nei Tua'au. O vaenga mua, repent. I e tātou salamo. Vaenga lona lua, watch. I tātou mataala, ma i e tātou sauniuni. O le isi vaenga, remain faithful. I atu mauro tātou whaatotua. Proclaim the gospel. O le tātou ngā luenga leo lo tu mai ati tātou teminei. O le tala yatu o le whiau le tua. Worship God. O le wala au a whiau a angelu e tō tolu ina i o tātou tāpua i le tua. Prepare for the Jesus soon return. I e tātou tāpena mo le toe fio whaadua mai Jesu. Mau whai u, o whai atu le moni mau i nei mea. E moni o te vave alu atu. Amene. O lea lava lea li ia Jesu ia e fio mai. Au angai mai tato o pese, angai mai luma tato o pese mo fa wina tato Sauniga fa te atu le tanga duenga so fo malolo ina malat committee a fa mai le mau fai u he which testifieth this thing saith surely I come quickly. Amen. Even so come Lord Jesus. Ono swafa Yesu. Amen. Shackled by a heavy burden, neath the load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me. And now I am no longer the same. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since he's cleansed and made me whole, oh, I will never cease to praise him, to praise him. I'll shout it while eternity rolls. Oh, he touched me. Oh, he touched me. He touched me. And oh,
touched me and made me whole. Tula mai mo tātou talu whai uwha mole. Na e pa mai le atua ia te mātou ne tau la tai au. Ma e whaeloa mai a te mātou lo fina ngalo. Mātou whaelongo longo ma le toa ma le manino I lau whitalai mai mo I mātou. Le tua, mātou te ofoi natu I mātou, awane I whaia o mātou loto, a ia whaia lo fina ngalo. Nā lawa se vaenga o lau ngā luenga te fina ngalo ai mo I mātou. Ia velo mātou tutula ia tu uluma nei tāo na mātou tau tinonga I lau fio, tu I nātu ato o toa mātou wola, o mātou teimi, o mātou tamau a inga mewa e fua I mai a te I mātou. Fa umalau fe umalau ngā luenga lo e fina ngalo ai, o e vala au fa na tinati mai a te I mātou. Pamnu ia ta ape atolo nu ure nei sa pati pe a mātou fe ngai malo longa, se mātou to e whailoa, e fo I le taimi o le au mau le whiana nei, ia mātou fa fo I to pere vi inga lau fio. Pamnu ia, ina yo mātou mātua lo ta po I mai tono a inga, nison mātou e kālesi o fe ngai mamaftianga re tino, a pātou yo anga le leia te I lātou. Niso, ia tunu o mamau, ma niso vaenga ne tunu atasi mai lātou. Pui no mātou anga e tunu a te le vave, atasi mai mātou tu lao toi nei sa pātou no lo lava swafa isu mātou wole, mātou talo toi nei. Amen.